Nekada davno, u jednom dalekom kraljevstvu, bio jedan mladi princ, koji je hteo da se oženi pravom princezom. Princ je išao svuda po svetu i sreo je mnoge princeze, ali uvek se našlo nešto što je ukazivalo na to da one ipak nisu one prave princeze. Tužan, princ se vratio kući. Jedne noći, dok je napolju besnela oluja, neko je zalupao na dvorsku kapiju. Na ulazu je stajala mlada i lepa devojka, mokra kao miš, sva blatnjava i prljava. Ali ona reče da je prava princeza. Možda je i istina, a možda i nije. Pomislila je kraljica i naredila da se brzo spremi postelja za devojku. Preko 20 dušeka stavila je 20 perina, a ispod toga 3 suva zrna graška. Da bi legla, devojka se morala merdevinama popeti na postelju i tako je provela čitavu noć. Sljedećeg jutra upita je kraljica kako je spavala. Nešto tvrdo se nalazilo u mojoj postelji, cijele noći me je žuljalo, cijele noći oka nisam sklopila. Sada je kraljica bila uverena da su našli pravu princezu, jer niko drugi ne bi ni osjetio 3 zrna graška skrivena ispod svih tih silnih dušeka i perina. Vrlo zadovoljna, kraljica je saopštila svome sinu dobru vest i on zaprosi mladu princezu. Organizovali su najveće i najlepše venčanje u čitavom kraljevstvu. Od toga dana princeza i kraljević živeše srećno i dugo do kraja života.